Хай манайхаа нүка байна. Та бод дүнгийн сая сэрж байна. Ер нь бол үнэндээ бол нойр амин хурж байна. Буцаад нутмаарлаа л да. Өнөөдөр миний ганц амралтууд өөр тэгээд би бол наяр цэрэд гэрээ зөрлээд гой гүүж мөн гэд бодсон ч гэсэндээ миний би жоохон муу тэгээд дээрэс нь амар ядраад унтсан. Унтаад одоо 12 өнгөрцөн байна. Одоо тэгээд босоод ичсэн гэрээ зөрлээд тэгээд ямар нэг юм хийцгээ хамтдаа. 담당하래. 안녕. 우리 오늘 시집 가서 비비드 볼 거예요. 예. өнөөдөр бит хоёрын амралт манай найз ажилласаа гарч байхгүй Брисбен явах гээд тэгээд би болохоор ажиллаж байгаа. Тэгээд өнөөдөр миний нэг амралтын өдөр ажиллаад өгөөч гэж хэлсэн ч гэсэндээ би болохоор уулзалт цаг тоолцсон юм байгаа гэд мөрсөн ер нь л ажиллаа. Бимэрсэн. Тэгээд найстайгаа өнөөдөр гоё сити яваад бибид гээд нөгөө гэрлэн шадрын шоу үзээд тэгээд бас гоё амттай хаал иднэ. Сэнүү. Баяла. Яа. Манай энэ найз Брисбен явхаад тэгээд нөгөө хуучин байсан гэрээсээ гарна гэлсэн чинь энд болохоор ингээд хүн гарлаа гэж хэлэх юм бол тэр хугацаанд гарахгүй бол дараачихын хүмүүс нь ингээд амар ороход бэлэн байж идэг болохоор манай найз ингээд орон гэр хүн болсон. Тэгээд монгол хүний сайхан сэтгэлээр би гэртээ байж харсан. өнөөдөр би яг өдөр наа 어때요? 하늘 같아. 하늘 같아. 나하고 өнөөдөр тэнгэр шиг харагдаж гинэ. 한별이. 한별이에요. 하늘 같은 한별이. 안녕하세요. 하오 하연이에요. 하오 하연이에요. 하오는 my nickname. 하연은 my real name. Сая бид хоёр нэг юм бичээсэн чинь дотор аим хөөрхөн юм байна. Бүгдээр өөр өөр төрөлтэй. Аим хөөрхөн магаад. Хоёр ситид ирсэн байж байна. Одоо гоё хаал идэх гээд явж байна. 앞에 조심해. 네. 자, бид хоёр ийм хаал идэх гээд ирсэн байна. 아 여기 툭 나오겠는데? 그럼 이거 앞에 조심해요. 네. 어디요? 네. 어떻게 저희 хөөхөн дэлгүүр харсан. Надад сая зургийг харуулсан л та. Билээ авч ийн. Манай найз бэлэг авч ийн. 오, 귀여워요. 진짜 귀여워. 귀여워. 나라 이거는 어세노네. 젤리캣. 미크. 엠버지나 마네카. 오 마이 갓. 이거 귀여워. 그냥 우리 베비 한 턱대. танарт амар том тоглоом харуулж шүү. 짠짠짠짠. 짠 젤리캣이에요. 원아야 이래 살로. 뭐야 사람 스르템. 고신데이
Энэ хараа нөгөө нэг амар урт чигтэй нохой шүү дээ. Эднэр бүр ингээм хүүхэн жижиг юм аа. Ой. 무서워. 귀여워. 이거 무서워. 이거 진짜. 닭이다. 이거 있네 우리 되게 신기했어요. ямар хөөрх юм бэ? Трикарачтэй. Энэ хоёрын гээс энэ ах энэ нарай зүгээр шаргал цайварын baby pink ананас бэлхэн дүгийнэ. За би энэ царамтыг авах шийдлээ. арай царамт. 이거 진짜 좋아해요? 하나씩? 너무 공방. 여기도 있어. 그래. Бас юм гоё юм бэ? Ямар гоё юм бэ? Энэ хараа энэнийг хараач тий ямар хөөрхий юм бэ? Энэ хараа нэг гардаг юм хар гүдэг юмнууд биш. Ямар хараа гүдэг. Кек. Bubble tea band. 만원의 지금 고르큰 빌리가 축소 사인이 고르큰 도색 감사합니다. 바이바이. 이때 고르큰 데시고래나. 자, 얘가 어떤 하버 브리지 들으시죠? 살벌해 보여줬어. 지금 지금 하버 브리지 이쁘다. 응. 하버 브리지는 되게 한 텐트 부른 게 하루 조금 하루 잘 하고 아무튼 미니언은 이제 왜 뭐? 저 안에 들어갈 수 있다? 응. 근데 사람은 없어. 뒤를 오페라 하우스 가라. 오페라 하우스 때 봤어. See the things. 괜찮아. 따뜻한 샤워는 댕겼어. 옛날에 봤어. 근데 그때 봤어. 위위구나. 좋아하네. 오페라 하우스 드림 버스밴. 전쟁 난 거 같아. 오, 티라라 오페라 하우스 나도 그래 뭐였지? 이게 보면 때 나라 많아. 근데 아무튼 미니언 밴 다시는. 오 어디 갔어? 아무튼 미니언 밴. 차원이 한 우리 집내 있으면 미친들이 플레이. 남을 거야 밴 시대. 이쪽으로 보여요? 긴 배신 샷잠시 생각해. 이거 하버 브리지 개구네. 이렇게 멋. 여기 미코 바신데. 아요 인서스펜. 그때 예린이하고 хоёулын та энэ тэнд ингээд байшин дээр гэрэлсэн яваад гүүр мөр хамаг юм гэрэлтэй болоод
Бүр гоё газраас байж магадгүй. Би олохгүй байгаа хөө амар том газар юм чинь. Амар манай Улаанбаатар шиг бүх мэддэг газар байгаа ш. Энэ гүүрэнд нөгөө гэрэлтэйг орж. Аяа, анита. Амнэйл. Нико юм хийгээл юу ч энэ нот бүр амар том олон салаалцээ бурхан минь амар юм байна. Танаа харбор нөгөө бибид чи явсаар л эндээсээ сахан бол гоё юм байна. Опера. 여기서도 오페라 진짜 잘 보이는데? Эндээс бүр амар гоё харагдчихээн. Цэвтэр чон зураг авахлаа. Хаянгаа. Уу. 이 사람 왜 저기만 가글고 가라냐니? 모르겠어. 이쪽으로 갔으면 그래 하고 이 나라 볼 같은 터는 인데서 이 뭐 харагдчихээн нөө. 와우. 해변 못한 자들의 불빛이잖아. Тэгээд опера хаус нь яг эндээс бүр амар харагдаж. Миний утасны чанар чавар биелэхгүй нэ. Тэр ингээд баг хард юм уу дөө гэж чинь бүр ийм гүрхэн газар болчлаа. Юу юм бол ийм урт гэршээ юм дотор хүмүүс ороод байна. Орч юу байгаа хамтдаа харцгаая. Цаана ингэ гүрэн харагдаж байна. Ваа 진짜 예쁘다. 이거 나라. Энэ бүр амар би асалаас ягаад яриад байгаа вэ хаяа гэхээр манай найз хамт хамж байгаа болохоор яриад байгаа шүү. Тэрнээс ч маягсандаа биш шүү манайхаа. Яа яа. 뭐야? 역시 유튜버들 이런 거 보면 바로 손내민 줄. Тэд ингээ өнгөнгөн ярьлаас нэг юм л юм байна. За голтой болохоор ямар ч юм үгүй нэг юм бисэг гараад ирлээ. Тэгээд энэ руу явж. Тэш. Хатгаарч. Ингээ гараад ирэхээр зүгээр энэ гүүр нарагдаж байгаа юм байна уу? Пэрийн зугаад харагдаж байна. Нара миний пэрийн юм цахарын гоё харагдаж. Hello everyone. For your safety, all passengers on the upper deck must be seated. Once again, passengers on the upper deck must be seated. You are permitted to stand downstairs and a reminder to hold on during the journey. The crew are here to assist you at all times. 되게 잘 나온다. Өглөөний минь одоо тэнгэрийг хартаа. 구름. Өнөөдөр бид хоёр эрт босоодын найзтай хамт өглөөний цай уух гэж явж байна. Манай найз Brisbane явж байгаа. Тэгээд ер нь бай парти юм уу та. Гэхдээ өнөөдөр гişлээ манай баг 5 он л тоо. Тэгээд ямар ч ийсэн өглөөний цай хамт уух гал. Гой газар сайн уухж байна. Бид оранж хэлсэн юмнууд ийм гоё. Хоёр нь гараад ирлээ явчихгүй гурав нэг гарч ирнэ. 완전 환상이잖아. 항상 가득. 먹자. 기록. 많은 애들은 지금 고르는 데는 하영아 이거 어디에서 샀어? 아 레고. 하영이 난데?
아니야 요리. 미안해. 나한테는 계속 유리식으로 멘보에서 반말하겠다 진짜. 꺼져. Манай нийлгээ дургуйгаа төрлөө өгч байна. 게임이 있어요. 그거는 제가 보았으니까 이야기했어요. 물어봤어? 오 재밌다. 진짜 레인보우 봐야 돼. 노래 필요 없어. 미너 피자. 도미노 피자. 도미노 피자 나임. 안녕. 인사해요. 우리 안녕하세요. 나 유튜브 하고 있어요. 진짜? 차 온다 나 조심해. 아 파킹했네. 차 타고. 와, mana diri kara minire sasatino berjiping 힘들다. 여기 잠깐 왔다 갔다가 힘들어. 공골 예쁘네. 가임하게 갖다 까트리를. 나도 우리 이거라고. 근데 바람이라서. 야, 웃어 스윗에 들어가기 좋래. 근데 잘 가요. 사진이에요. За одоо сая далайгаа үзэж дуусаад ер нь буцаад хөдлөж. Яа энэ усвсүр. Нийл амар ингээ урууландаа ингээ хүрэн штэ. Тэнгүүд бүр амар давс амтагтайсан бүр. Гэтэ энэ ац бүр үнэхээр гоё юм байна. 픽션도 없어졌어. За би сая найзтай ийм цэвэн хийсэн. Тэгээд энэ бас бэн цэвэн одоо найзынхаа реакшнийг харамттай харцгаая. За одоо манай найз идэх гэж бэ. 하영아 이거 이 임식이 이름은 채왕. 채왕. 취왕입니다. 취왕. 채왕. 미니키슨 채왕. 먹어봐. 취왕. 여기입니다. 취왕. 먹어볼게요. 그래도 아노카가 해준 거니까 먹어봅니다. 진주이 때 чаддгүй гинэ. Гэхдээ би хийж өгсөн юм чи идэе. 맛있어요. 그치. 몽골의 남자들이 제일 좋아하는 음식이에요. 고기. 고기. 여기 간장 들어. 비정한 서울사우스 있으면 데리 갔었지. 만약에 한국에서 몽골 식당으로 가면 꼭 먹어봐. 먹어. 진짜 맛있어. 이것도 맛있어. 식감이 진짜 좋다. 한국에 몽골 식당 많아요. 진짜? 몽골 타운도 있어. 그거 못 못 들어봤어. 진짜?
그럼 천천히 먹어요. 자, 비세버스. 짐스니 살라디제이. 우후후, 과일 살라. 과일 샐러드. 이거 몽골 샐러드예요, 진짜? 진짜. 진짜. 이름은 짐스니 살라. 짐스미 샐러드? 응. 이거는 포도. 키위. 바일라.